Hakawe na ka Jingtynrah batakho kali haribhoy. Iwei ubrie ula du no ila ka Jingim. Katba Iwei pat ula Mynsaw jur hadien bakawe ka Trok. Kabla Iaid Stet kabadon ya registration number AS not Iwei MC pra Iwei line riu kelarat napang yaki Tylli ki kali. Ka Maruti Eco bat kawe ka auto rickshaw katba kidang don haka jaka site kali haru jang ka surok ba National Highway ka bahan riu haka shnong paham riyo haribhoy district. Unong nya jong ka Maruti Eco ula klat no hasyen latip ye u daw Anshu Kumar. Arpos nem kerta katba unong nya jong ka auto rickshaw ula Mynsaw jur balapin kit no u sa civil hospital nongpo. Maruti ka Eco kayang temat jawan ka Trok Jingtynrah abat badiyang bal ato kay gibriong isusim nimpechu ya ka eta kay ba accident isusim ya briong isura abe sa hospital nimpechu kay ayo driver ni pabat bandai kemiyor paniabat Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong.